Dak ipau hajangut ki Paidbah ki alek Tuid sia ka healing festival ke belalong ha ding jabini krau Bhoirymbong River District. Kani ke festival ka sedang nadu ka apnyo terik batkan kot ha kalai pho terik. Ha kani ke festival poiru apostol Ankit Sajwan bat ka kurim yang u ke Monica Sajwan. Ki Paidbah na keleng geri kasi jantia bat nabal kira Tuid sekete ki jaka bat yo ya ke jingpen koj. Now ni u nong ilap ya ke tin jong blai.